Ya, strike bosku. Siap. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi dengan Bang Arul TV. Ya, kali ini kita mancing di Pantai Rinting ya. Saya cuma berangkat sendiri aja dari rumah. Ini pantainya bosku. Oke, kita mau siap-siap pancing dulu. Makan umpan udang hidup. Oke, strike bosku, strike. Strike. Aduh. Oh, mak todak. Ah. Enggak apa, kita gaspol aja. Hai. Todak barang bosku. Enggak apa ya, rezeki ya. Kita sikat terus. Ini bosku, todak. Lumayan size-nya lah, standar lah ya. Ya, lumayan tak untuk disantap nanti malam. Ini dia bosku. Oke bosku, kita cari lagi bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strike lagi bosku. Oh, lepas. Oke bosku, kita coba casting sini ya. Mudah-mudahan ada strike. Ya, strike bosku. Siap. Mantap. Angkut ya. Bawa batu bosku. Kita tunggu lepasin aja ya. Sudah, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Woi, kerapu. Wah, mantap bosku. Iya. Nih.
Nah, lumayan size-nya ya. Lumayan. Kita santap nanti malam bosku. Nah, ini dia bosku. Sempat dibawa batu ya, tapi alhamdulillah lepas. Lumayan size-nya ya. Satu tangan ada nih. Nah. Oke bosku, kita cari lagi bosku. Gaspol, gaspol. Ayo, strike bosku. Strike lagi. Kerapai ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Mantap, nyangkutnya sempurna ya. Dua sisi. Tuh. Hup.